aya niyo mazi arindishijwe ingufu za gisirikare kurusha andi yose mu isi. Ni kenshi ahangaha abasirikare b'ibihugu bikomeye barebana binoculars ku zindi, kuko nubwo baba bari mu ntera ndende ariko bacungana ku jisho ubutitsa. Buri segonda intwaro ziri mu bwato rutura bw'intambara na za submarine, indege z'indwanyi n'izirasa amabombe, drone z'ubutasi ndetse n'iz'ubwiyahuzi, byose bizenguruka hafi y'ahantu budasiba. Umuhora wa Hormuz. Nubwo rwose aya mazi ari mu biganza by'abanya-Irani, cyane ko bahateze ibiturika bya Nevermind zizwiho kurimbura ubwato rutura, ariko ntibikwiye ko ibihugu by'ibihangange bibabuza amaso ndetse bidasiba kujya imigambi yo kuhakura mu biganza by'iki gihugu hakora ku butaka bwacyo. Iyi nzira y'amazi iri hagati y'ikigobe cy'Ubuperesi ndetse n'ikigobe cya Oman, amazi akomeza akaba ahura n'inyanja y'Abarabu, Arabian Sea. Hareshya na kilometero 167 gusa, ariko ibihugu birenga 20 byose byashyize ibitwaro byabyo ahakikije uyu muhora, ku buryo isaha n'isaha baba bashobora kubera ihangana ry'ibiturika. Mu isi ibihugu bisaga 60 byose bigirwaho ingaruka zahuranije n'aha hantu, cyane ko hejuru ya 20% by'ibikomoka kuri peteroli byose byo mu isi ndetse na za containers z'ibicuruzwa bibarirwa mu mamiliyari y'amadolari birimo ibituruka mu Bushinwa, Ubuyapani, Korea y'Epfo ndetse n'ahandi ku mugabane wa Aziya bikanyuzwa Dubai, hakaba n'ibindi bituruka mu bindi bihugu by'ikigobe cy'Abarabu. Ibyo byose bigezwaho bigomba kugira byabanje kunyuzwa ahantu. Umunsi wa 28 Gashyantare 2026 igihugu cya Iran kimaze kugabwaho ibitero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Israel, nabo mukihimura bafunze iyi nzira ndetse bayigenzuza ingufu za gisirikare mu buryo budasubirwaho, ibyari bitarigeze kubaho na mbere, ku buryo uyu munsi Iran hanyuze uwishaka igahagarika ubwato bw'abanzi babidashaka, bwakwanga bakabuhindanyizaho ibisasu. Ni ukuvuga ko gucaracara kose kubera hano kugenzurwa intambwe ku yindi. Ibi nibyo bituma kuniga aka gace gato cyane ari ukuniga hafi 1/3 cy'ibihugu by'isi yose, kuko ubusanzwe buri munsi amagana y'ubwato hanyuze utugunguru tw'amavuta n'ibikomoka kuri peteroli dusaga miliyoni 20 tuba dufite agaciro kasaga biliyoni 2 z'amadolari y'Amerika, ku buryo buri mwaka ibikomoka kuri peteroli bifite agaciro kasaga triliyoni 2 z'amadolari y'Amerika binyuzwa hano. Gusa iyi mibare yarahananutse cyane n'ubwato buhagarika ingendo kuva umunsi wa mbere intambara itangira. Mu muhora wa Hormuz ku nkombe zaho ndetse no kubirwa byakikije hahora urujya n'uruza rw'ibikorwa bya gisirikare icyarimwe n'ibya gisivile, ku buryo ari na hamwe mu hantu hambere hakorerwa ubucuruzi bw'ingeri zose haba mu gihugu cya Iran ndetse no mu karere kose ku burasirazuba bwo hagati. Aha haba ubwoko butandukanye bw'abasanga ubutaka babayeho imibereho yabo gakondo, ndetse haba n'ubwoko bwinshi bw'inyamaswa zidasanzwe zisangwa hake mu isi. Uyu munsi mu muhora wa Hormuz ndetse n'ahakikije habarizwa inyamaswa zigendera ku butaka, izo mu mazi ndetse n'inyoni zo mu kirere zibarizwa mu moko asaga 1000 zose zibaye imibereho idasanzwe. Mavi ninge. Iyi nzira mpuzasi ni urusobe rw'ibyiza n'ibibi, dore ko inyuzwamo ibintu bitandukanye birimo n'ibyanduza amazi, bituma inyamaswa zimuka ubudasiba, ariko nanone hakaba imibereho idasanzwe y'abantu baturiye batunzwe n'uburobyi ndetse bazwiho kurya indyo zidasanzwe. Iri taka ry'umutuku ngo bararirya, ni wite kuko bagenda barikandagiyeho, ariko ngo rikorwamo isosi iryoshye cyane. Yego nibyo, iri taka ubona barariteka rikaba nk'ikirungo kiryoshye ibiryo ndetse by'umwihariko rikanafasha abarirya kurushaho kugira amagara mazima. Muri iyi video ngiye kwereka ukuntu ubunebwe buto bwabaye nk'umuyoboro mugari w'ubucuruzi mu gice kinini cy'isi, ibituma iyi nzira ari umuhuza w'umugabane wa Aziya ndetse n'ibindi bice by'isi, ku buryo nubwo hari izindi nzira z'amazi ariko iyi ngiyi ari ibarizwa ku ruhembe rw'imbere. Ndakubwira inzira ubwato bunyura mu mazi bunyuramo buturutse ku mugabane wa Aziya kugeza kuri uyu muhora wa Hormuz, bugakomeza kugeza bugeze ku mugabane wa Afurika ndetse n'uw'i Burayi. Si ibyo gusa, ikiganiro kirajya gusoza umenye neza ubuzima n'imibereho bidasanzwe by'abasanga ubutaka ndetse n'inyamaswa zidasanzwe z'aha hantu, ku buryo buri kintu cyose kibereye hano ingaruka zacyo zigera kuri buri kinyabuzima. Wari uzi ko se aha hantu hasanga imitungo kamere ndetse n'ibindi byiza nyaburanga ibikurura ibihumbi by'abakerarugendo buri mwaka baza gusura aha hantu? Wowe icyo usabwa ni ukureba iki kiganiro kugeza ku musozo maze ukaza gusobanukirwa. Aha ni kuri Marvin Daily Official. Niba rugambira wageze ibuka gukanda subscribe ndetse ufungure n'inzogera, maze byose byiza bibera hano bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Murakaza neza kuri Hormuz, hamwe mu hantu hambere hasanga urusaku rwinshi kurusha ahandi hose mu isi. Urusaku rwinshi rwo muri aka gace ndetse n'imyanda ituruka ku bihumbi by'ubwato buhanyura, cyane cyane amavuta ameneka mu mazi, ni bimwe mu bya mbere bigira ingaruka mbi ku rusobe rw'ibinyabuzima, ibituma nta nyamaswa zimara igihe kinini zitahimbutse, ikirere n'amazi byakongera gucya zikagaruka. Dugong cyangwa sea cow ni igifi kinini cyonsa gihungira izo nsanganya zose mu ndiba y'inyanja. Gipima uburemere bw'ibiro biri hagati ya 300 na 600, gusa muri izi nyamaswa ingore nizo ziba nini kurusha ingabo.
Icyana cy'inyamaswa kivukana ibiro bisaga 40 kigakura kugeza kiba inyamaswa nkuru ifite uburebure bwa metero 4, ariko igitangaje n'ubwo ibi nyamaswa ari binini hamwe n'ibiro bisaga 500 bigira ubwonko buto cyane buba bupima amagarama 300 gusa, aya akaba 0.1% by'uburemere bwacyo. Usibye muri muhora wa Hormuz no mu kigo cy'Ubuperesi, dugong zisangwa mu nyanja itukura hafi y'inkombe za Misiri, zigasangwa muri Indonesia, Philippines, Mozambique ndetse yewe no mu gihugu cya Qatar aho zituye zisaga 1000. Mu buzima bwazo dugong zikunda kwibera mu ndiba y'inyanja aho zisanga ibizitunga, zikaba zirya utwatsi duto two mu ndiba y'inyanja, ku buryo ku munsi inyamaswa imwe y'ubu bwoko ibishobora kurya ibiro bisaga 50. Iyi ni inyamaswa mu gihe iri kurya ibicukura utu twatsi two mu ndiba y'inyanja iturandurana n'imizi yatwo, ku buryo ibyikora biba bimeze nko gucukura. Dugong ziramya imyaka isaga 70 ndetse yaramye imyaka myinshi kurusha izindi nyamaswa zo muri ubu bwoko, yaramye imyaka 73. Si inyamaswa yonyine ituye mu ndiba y'amazi ya Hormuz, hari n'akanyamasyo kitwa Green Sea Turtle, kamwe mu tunyamasyo twa mbere tunini mu isi. Ibaze nawe akanyamasyo kaba gafite uburebure bwa metero 1 na santimetero 20 ndetse n'uburemere bw'ibiro bisaga 190, ahubwo ni ikinyamasyo. Utu tunyamasyo dusangwa mu nyanja z'isi tugera ku 100,000 kandi turihariye cyane ugereranyije n'utunyamasyo two mu bundi bwoko, kuko two akenshi tuba tuzwiho ubunebwe, ariko aka kanyamasyo ko kaba gashobora kogoga amazi kakagenda ibihumbi by'ibirometero mu gihe gito, tukaba tuzenguruka mu ndiba y'inyanja z'isi dushaka aho dutekanye. Aka kanyamasyo nako kabeshwaho no kurya utwatsi two mu ndiba y'inyanja, kakaba gashobora kurama imyaka isaga 80, ndetse utunyamasyo tw'ubu bwoko dutangira kujya mu myaka y'uburumbuke tugeze ku myaka 25. Kubera ko mu ndiba y'inyanja hakunze kuba hakonje cyane, iyo utu tunyamasyo twateye amagi dukunze gucukura imyobo yo kuyabikamo, kandi buri kanyamasyo kaba gashobora gutera amagi asaga 200, kakagira ubuhanga bwo kuyabika neza kugira ngo abatekanye kugeza igihe kazayaturagira. Utu tunyamasyo dusangwa mu ndiba y'inyanja ya Pacifique hafi y'inkombe za leta ya Alaska, imwe mu zunze ubumwe za Amerika, tugasangwa mu nyanja ya Mediterane, mu nyanja y'Ubuhinde, ya Atlantique ndetse n'ahandi mu isi, kuko dukunze kumara ubuzima bwatwo bwose tuzenguruka inyanja. Mu misozi miremire y'ibitare yo ku birwa bikikije umuhora wa Hormuz hasangwa ihene zidasanzwe, izizwi nka Persian Mountain Goats, ihene z'imisozi y'Ubuperesi. Iyi hene ni imwe mu za mbere nini kurusha izindi mu isi, hamwe n'uburemere bw'ibiro bisaga 130 n'uburebure bwa metero 1 ihagaze. Zikunda cyane kuba mu misozi ya Zagros hafi cyane y'umuhora wa Hormuz, bikavuga ko izi hene zimaze imyaka isaga 10,000. Ni ukuvuga ko zari zibayeho no mu gihe cy'ubwami bw'Abaperesi bwa kera, ndetse bikaba binavugwa ko ihene zo muri ubu bwoko zanifashishwaga cyane mu migenzo ya kera yo gutamba ibitambo, kuko kuva icyo gihe kugeza n'ubu iyi hene ntabwo isanzwe. Zigira amahembe maremare azifasha kurwanya inyamaswa z'inkazi zaziteye, harimo nka Persian Leopard. Ingwe za kabuhariwe mu kurira imisozi zikunze gukozanyaho n'izi hene hejuru mu misozi cyane. Ibaze nawe ihene zizamuka imisozi y'ibitare n'amabuye, zikagenda zikandagira ku tubuye duto duto ahantu ubona yuko bidashoboka rwose, ariko zo zikabikora rwose nk'aho ari ibintu bisanzwe. Iyi miterere hamwe n'ubundi bushobozi butandukanye umubiri w'izi hene ufite, harimo kuba yabasha guhangana n'ibura ry'ibyo kurya, ku buryo bishobora kwirira ibyatsi, amahwa, imizi y'ibiti, ibikuyu byabyo ndetse n'ibindi bimera byose, byaba bitoshye cyangwa ibyumye, ndetse n'impyiko zayo zitunganya amazi ku muvuduko muto, ku buryo ibasha kwihagarika inshuro nke cyane zishoboka. Byose ni ibituma iyi hene ifite ubushobozi bwo kuba yakoroherwa cyane no kubaho mu butayu. Mazi y'aka gace kabarizwaho umuhora wa Hormuz habarizwamo amafi y'inkazi yo mu bwoko butandukanye, azwiho kugira imbaraga nyinshi ndetse no kurya inyama z'utunyamaswa ducaracara mu nyanja twose. Iyi fi yitwa shark, ni inyembaraga mu buryo budasanzwe kandi ni nini cyane. Ibaze nawe ifi ishobora kugira uburebure bwa metero 18 ndetse n'uburemere bwa toni 3. Kuko shark zibarizwa mu moko menshi atandukanye, ni nayo mpamvu mu mico n'imibereho yazo hari ibyo zidahuza, ari nayo mpamvu hari zimwe zirama imyaka 50, izindi zikarama imyaka 100, ndetse yewe no kugeza ku mafi y'ubu bwoko aba ashobora kurama imyaka isaga 500, izizwi nka Greenland sharks. Sharks zizwiho umwihariko wo kuvuka ari nto cyane ku rwego rudasanzwe, ariko zigakura cyane n'ubundi ku rwego rudasanzwe. Ibaze nawe agafi kavuka gafite uburebure bwa santimetero zitageze no kuri 20, ariko kagakura kugeza kavuyemo igifi kinini kiri hagati ya metero 12 na 18. Shark ni zimwe mu nyamaswa z'inkazi zisangwa mu nyanja, ndetse zizwiho cyane gukunda amaraso, ku buryo niyo ziri mu mazi zibasha kumva impumuro yayo, mu gihe hafi aho haba hari inyamaswa yakomeretse niyo yaba ifite igikomere gito cyane. Icyo gihe iyo hari inyamaswa iguye mu mazi yakomeretse, kabone nubwo yaba ari imwe muri za nyamaswa z'inkazi, shark yirukanka ku muvuduko munini cyane iyikurikiye, ubundi ikayishwanyaguza hamwe n'amenyo yayo atyaye cyane yasaga 3000 mu kanwa.
Inyinshi muri za shark zigira amenyo asaga 3000 icyarimwe mu kanwa, ndetse ahubwo no mu buzima bwayo bwose shark bishobora kumera amenyo asaga 30,000 agenda asimburanwa, kubera yuko gukanjakanja inyamaswa n'imbaraga nyinshi kwayo amenyo yayo avunika, ibituma niyavunitse bashobora gusimburwa n'andi. Uko niko biba bimeze. Shark iba ifite umurongo w'imbere w'amenyo nk'uko bigenda ku muntu n'izindi nyamaswa, umurongo burimo amenyo asaga 100, ariko inyuma yawo hakaba undi murongo w'amenyo angana nayo, inyuma yawo nabwo hakaba undi murongo w'amenyo angana nayo, kugeza ubwo buri ryinyo ry'imbere rya shark riba rifite impingikirane y'amenyo asaga 5. Iyi niyo mpamvu amenyo asaga 3000 yose aba ashobora gukwirwa mu kanwa k'inyamaswa mu gihe atondetse ku murongo umwe bitakunda, nubwo bifite ikinwa kinini cyane rwose. Nubwo ari inyamaswa z'inkazi kandi zifite imbaraga nyinshi cyane ku buryo bishobora no guhirika ubwato buto, sharks zose aho ziva zikagera nta magufwa zigira. Ku nkombe za Hormuz hari umusenyi mwiza utukura utuma hagaragara nk'ahantu hadasanzwe, ibituma benshi bahasohokera bakishima, nubwo baba babona ibitwaro bya gisirikare bicicikana imbere yabo, ariko kuri bo nta kidasanzwe baba babona kuko babifashe nk'ubuzima bwa buri munsi. Kuri uyu musenyi niho n'inyoni z'ubwoko butandukanye zigenza amaguru zikahanezererwa kurusha ahandi henshi. Iyi nyoni yitwa flamingo, ni zimwe mu nyoni z'ubwiza budasanzwe ariko zifite imbaraga ugereranyije n'uko zisa, kuko zigira umugero udasanzwe zikubita inyamaswa z'inkazi zigerageje kuzisagarira. Iyi nyoni ni imwe mu nyoni ndende za mbere ku isi, ibaze ko iba ifite uburebure bwa 1.5 ihagaze, ndetse n'uburebure bwa 1.65 cm kuva ku ibaba rimwe ugana ku rindi mu gihe iri kuguruka. Ni inyoni ziguruka ibihumbi by'ibirometero ubutaruhuka. Ibaze nawe ko zambukiranya inyanja y'Ubuhinde ziturutse mu bihugu bitandukanye bya Afurika y'Iburasirazuba zikagera hano ziri gushaka ahantu hatekanye, ndetse zakura ibyo kurya bitandukanye birimo ibyatsi ndetse n'udusimba duto, ndetse zishaka ahantu ho kwarika ibyari byazo aho ziterera amagi zikanaturagira utwana twazo. Iyi niyo mpamvu zikunda cyane umusenyi w'umutuku wo ku nkombe za Hormuz, kubera ko ziyacukura zigahishamo amagi yazo kugeza igihe ziyaturagiye. Flamingo imwe iba ishobora gucukura umwobo w'igice cya metero kuko umutekano w'amagi ndetse n'imishwi yayo. Usibye aha hantu, izi nyoni zisangwa mu bindi bice bitandukanye by'isi, harimo mu ishyamba ry'imvura rya Amazone ndetse no muri Afurika y'Iburasirazuba ku nkombe z'ikiyaga cy'uburozi cya Netron giherereye mu gihugu cya Tanzania. Hari izindi nyoni zitwa migratory birds, inyoni zimuka. Izi zo nta n'icyumweru ziba zishobora kumara ahantu hamwe. Zo zikunda ahantu hakonje cyane, aho ziba zishakira ibyo kurya birimo udusimba duto. Ibituma zikunda kwibera mu majyaruguru y'isi ahazwi nka Arctic kuko harakonja cyane. Izi nyoni ziza muri ibi bice bya Hormuz mu gihe kiri hagati y'Ukuboza ndetse na Gashyantare, aho ibihugu nka Iran, Iraq, Afghanistan ndetse n'ahandi haba hari igihe cy'ubukonje ikizwi nka winter. Nubwo amoko asaga 1000 y'inyamaswa zigera muri uyu muhora wa Hormuz ndetse n'ibice bihaturiye, inyinshi muri zo zihora zimuka bitewe n'ibikorwa bitandukanye bihakorerwa birimo n'ibya gisirikare, utibagiwe n'ibya gisivile biba bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwazo. Ku kiremwa muntu ho ni indi nkuru itandukanye, kuko umuntu wahamenyereye aba yaramaramaje, ibituma benshi bamara igice kinini cy'ubuzima bwabo bwose mu misozi ituriye Hormuz kandi banezerewe. Mu birwa bituriye ahantu nko ku kirwa cya Hormuz, kirwa cya Rarak, icya Abu Musa, icya Hengam, Keshim ndetse n'ibindi, asanga abaturage kavukire basaga miliyoni banezezwa no kuba bibereyeho ubuzima bw'icyaro neza bujya kumera nk'ubw'abakurambere babo. Keshim ni ikirwa kibarizwa mu mazi y'ikigobe cy'Ubuperesi, kikaba aricyo kirwa kinini cyane muri aka gace gaturiye umuhora wa Hormuz, kuko gituwe n'abantu barenga 150,000, aho 148 muri bo babayeho ubuzima butuje bushingiye ku muco gakondo wabo. Bakurira ingamiya zabo bakajya guhinga kandi bakeza ibihingwa bitandukanye birimo ibihaza ndetse n'imboga. Nubwo rwose igice kinini cy'iki kirwa ari ubutayu, ariko ibi babikora neza, bagahinga bakeza, nubwo rwose bifashisha amazi makeya aturuka mu butaka. Hari n'abatuye kuri iki kirwa batunzwe n'uburobyi, kubera yuko hari ibice byinshi baba bashobora kurobamo amafi. Aba bose iyo batashye bataha mu tuzu dutoya bakorogoshoye mu bitare by'imisozi, abandi bagataha mu dutoya bubatse mu bibaya. Nubwo kuri iki kirwa cya Keshim hasanga ibyaro byinshi, hari n'umujyi mwiza utuyeho abantu basaga 2,000. Umujyi usanga udusoko duteye imbere tw'ubucuruzi, cyane ko ari hafi y'icyambu. Ubucuruzi bwiganjemo bw'amafi ava mu nyanja y'Abarabu ndetse no mu kigobe cya Oman ndetse n'icy'Ubuperesi. Si abantu babayeho ubuzima bw'icyaro gusa batuye kuri ibi birwa, kuko hatuye abasangwa butaka babayeho ubuzima bwa gakondo buzwa cyane n'imyemerere, harimo abitwa aba Afro-Iranians, ababandari, abaperesi ndetse n'abandi benshi bituriye mu byaro byo ku birwa bikikije aha hantu, babaye imibereho yiganjemo iy'abakurambere babo itavangiwe na gato n'imyemerere igezweho, ibishimangirwa n'indirimbo n'imbyino za gakondo bibaranga mu masaha y'urukerera. Umuhora
wa Hormuz ni nk'umuyoboro mugari w'ubwikorezi mu bucuruzi buhuza Aziya ndetse n'indi migabane. Gusa si buri gicuruzwa cyose kije mu bwato ngo kiranyuzwa Hormuz. Yego nibyo, kuko nko mu gihe ari sosiyete yatumijwe y'imodoka ziturutse ku mugabane wa Aziya zijya ku mugabane w'i Burayi ndetse no muri Afurika. Ubu bwato bunyura mu nyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa, bugaca mu muhora wa Maraka bukagera mu nyanja y'Ubuhinde, bugaca Bab al-Mandeb hagati y'ibihugu bya Yemen ndetse na Djibouti, hanyuma bukanyura mu nyanja itukura bugaca mu muhora wa Suez Canal w'Abanyayegiputa, hanyuma mu nyanja ya Mediterane. Ubundi ibyo bicuruzwa bigahera ko byambukirizwa ku byambu bitandukanye by'i Burayi. Iyo ubwato butwaye container zije muri Afurika ho bugera mu nyanja y'Ubuhinde bugahita buparika ku nkombe za Kenya ku cyambu cya Mombasa cyangwa Tanzania ku cyambu cya Dar es Salaam. Nyuma yaho bitabyurizwa amakamyo abijyana hirya no hino mu bihugu bya Afurika bidakora ku nyanja harimo n'igihugu cy'u Rwanda. Gusa nubwo icyambu cya Dar es Salaam n'icya Mombasa aribyo byamenyekanye cyane, buri gihugu gikora ku nyanja cyakururukirizwaho ibicuruzwa. Hari ibicuruzwa bitandukanye bishobora kuva mu Bushinwa bikaba byanyura Hormuz, dore uko biba byagenze. Icyambu cya Dubai ndetse n'umujyi wa Dubai ubwawo ni hamwe mu hantu habera urujya n'uruza mu bucuruzi mpuzamahanga, ibituma hari ibicuruzwa biva mu Bushinwa bikoherezwa Dubai, ubundi bikongera bikagurishwa mu bindi bice by'isi. Icyo gihe Hormuz bigomba kunyurwamo igihe cyose hakoreshejwe inzira y'amazi, kuko Dubai nawo ni mu kigobe cy'Abarabu kandi buri gisohotse cyose kinyura aha keretse iyo kigenze mu ndege. Nk'ubu hari kampani z'i Dubai zirangura ibikoresho byakoreshejwe nk'imodoka ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone, televiziyo, computer ndetse n'ibindi. Kampani zirimo nka Amar Motors, AW Rosterman Group, Musarini Motors ndetse n'izindi zirangura ibikoresho byakoze ibizwi nka second hand mu gihugu cy'Ubushinwa, Ubuyapani ndetse na Korea y'Amajyepfo. Byaba bigiye kongera kugurishwa bushya bikanyuzwa muri uyu muhora. Uku ni nako bigenda ku bikomoka kuri peteroli byose byo mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Iyo bigiye kugurishwa mu mahanga yaba muri Aziya y'Iburasirazuba, i Burayi, Afurika ndetse n'ahandi, bivuye muri Iran, Saudi Arabia, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain ndetse n'ahandi. Ibyo byose bikoreshwa n'ibihugu birenga 60 binyuzwa muri uyu muyoboro muto. Ari nayo mpamvu kufunga bidashobora guhagarika burundu ubu bwikorezi, ariko izindi nzira zose ziba zishobora gukoreshwa akenshi ziba ari zakure cyane ku buryo bitwara igiciro kinini bigoye kwiyumvisha, mbese cya kindi gikubye inshuro nyinshi icyo byakabaye bitwara. Noneho ubonye impamvu ifungwa ry'umuhora wa Hormuz ryagize uruhare rukomeye mu itumbagira ridasanzwe ry'ibiciro mu isi, ibyagonganyishije ibihugu by'ibihangange kugeza n'ubu. Uyu munsi ifungwa ry'umuhora wa Hormuz rigira ingaruka cyane ku gihugu cy'Ubushinwa kurusha ibindi bihugu byose mu isi, kubera yuko hafi 80% by'ibikomoka kuri peteroli byinjira mu gihugu cy'Ubushinwa biba byanyujijwe mu muhora wa Hormuz. Kandi urabizi yuko Ubushinwa ari nk'umutima w'isi mu nganda, ubwo nawe urabyumva yuko ingaruka ari nyinshi zirenze imwe. Ese wari uzi ko ryataka twagarutseho riri ku nkombe z'amazi ndetse ngo rikaba riribwa n'abaturage baturiye aha hantu, ari ingirakamaro cyane mu gutuma amazi akikije aha hantu asa neza? Nubwo rwose abayandujwe na byinshi bitandukanye birimo ibisasu biharasirwa, ibikomoka kuri peteroli bimeneka mu mazi ndetse n'ibindi, gusa iyo imvura yaguye umusenyi uratemba ukajya mu mazi yose agahinduka umutuku, ku buryo nyuma yo gucayuka kwayo aba asukuye byuzuye. Ese niki gitangaje kuri uyu muhora wa Hormuz utahakekagaho? Ushobora kuba wakekaga yuko wenda arahanyuzwa ibintu gusa nta muntu n'umwe uhatuye, cyangwa se arahirwa harasanirwa nta nyamaswa n'imwe ihasangwa, gusa nk'ahandi hose mu isi aha naho hari urusobe rw'ibinyabuzima. Ese wifuza ko twaza gukora igice cya kabiri cy'iki kiganiro? Jya muri comment wandike uti igice cya kabiri. Nyamuneka niba iyi video wayikunze ibuka kubisangiza abandi kugira ngo nabibashe kubageraho. Iyi video iri muri screen yawe nayo niyo twaguteguriye, ikandeho ndabizi uraza kuyikunda. Duhurireyo.